wodi akotene wo NPP election committee ni mo yowura obi amwana wode ensem bi to dwachire mu se wo mo amamra na legal right no entumi ma owura Kyerematen Alan Kyerematen enyina se kwantakro na sansam no wodi kan ye ne owura Kyerematen akọ kwantakro no ono so dinanu die anananu yensem aba Adom TV etwasui Enche bia ena kanes wafo na ohwedwade ni mfiri dwuma so Alan Kyerematen erebetu jase oyine ho afiri NPP amanyoko ni mu a wono ankasa ede movement for change aba wokojina premampanyi di bre wo manmu eno ena leading member wo NPP election committee mu obi yamoa eba abadwam dwumadi so a wode tu jase ansana NPP Special Electoral College nebe koso no wono mu a ebeso otu franka ma amanyoko no wokosi akan nyina no wode wonsa ehyenkrata bi ase the senti se Alan Kyerematen aba wo so pese ogina kwanten kro no die etia amanyoko ne mra obetimi de na kwa kogina court ensema wode tu dwa enie. In the event of a breach of this undertaking by me, the New Patriotic Party reserves the right to restrain me from contesting as an independent candidate or as a candidate on the ticket of any other party. What you say? One share omuno mohano. Nje iwe na aka se meti me na party is no betwe man so court sa na ade achi. Untimi nko because one kasa obi ansho. Nti court aka se bia ye ni bibi so na so ndi so approve. The moment ndi so no. Nti amem bia yi so ji onia. Na me ka me se hia kese no. So we have two abodi I should be the duties and responsibility. Wasansem ne hono owura Alan Kyerematen ene kasbe na FM4 edi ho nkomo a wo kyerɛ sɛ odi obi amo a ho yaw pa na wo yemranim ni ya woni mra ne senti se NPP amanyoko no ese wo mo de ne kwa kogina court wa ye krado so obehia wo mo mra nanim ene wo no edi asiani. I'm very disappointed in obi to say obi amo we meni aketwa wo so your lawyer we a lawyer yeah now who be quote to side on national television say me dom ko okay ana ye ko contest and I say o say my sign bibi me si ma yi me ho afriko no a wo tell say wo obi a me ni ko mo bi o no wo ba be chase me outside the party I say o dwene ho akra me be say me waste time say me discuss this matter.